very many newcomers this time round. Kwena newcomers aige. Wega biu. Aige muno. Yes. And they are as wild as we would be wild tuthiete bunge. No we njuka handu ri. Na ni handu tari wakorwo ri. Oro cio ri wamba gukubakia hanini. No uri tungi ajeri na muthoni. Nawe tuthie bunge. Uri tungi tuika wild. Niguo amwe riu maramaka. Muno. Kai ne mugeka riu atoto haje kuri wa maku. Yes ndio kana yo gukuri gukiana go admission number Ndireciria ni kuri ona ko ndigitagwo admission number. Yes tondu no nginya gikiro nginya payroll-ini ri. Ndu employer ni akuheaga number. You must have an identification number. Yes hari wa bunge mari kinya handu ndu kuri ya matarario naki marathurirwo ni tha cia Ngai no na tha ici riu ni haru no mari kinya handu kaigwa uga Alice Mheshimiwa Alice guku mubanga guri mundu ekaga atia mubanga guri ki musara tondu iri tikaire wega we ikaire wega kuri waru faji ground ni radengeretie yadengerithie we ni kira gitari kithana ndio etangirira riundwa bago here and there. We not to them mundu athiaze ngoro back in the days we muno. Yes kwa especially okoro umite ordinary village schools mushoke ni wetirwo cukuru utamang kana kuru takarima Nyeri high kathi ukabo karigwa ya guku yani guti mundu tari giti giake desk ni yaku giti kiretanio nawe we wiki. Yes na hau niho uri ikaraga uthie mundu muragianira. Yes na wina mugutho woka na mugutho thukuru kwa jero cukuru ria cikona blazer roto form 1 to hana very funny murieze kuiganagira wega wakinya form 3 ndo yao kigoti kinene haho ukigokora hakohe hakuhi ha guoko-ini na toto yetu ri makayo skati ciho ciena hips no hips hatiri arasi muko theini wana form 1 nyororo ri nyororo ya skati ri ni urire kagarura no maikinya form 2 form 3 hau ri makaharuka riu wega ukabia kuiganwo ni nguo. Yes tona mono we musibi ukoga thitwo enyitetie ta getago gathangara ite ona mwene me guikaranga magigatumuka kindu guku ndwi no mwaka wambe wirorere aria wakora simple one. Yes for the first gukirima maini maturite ku ni moe mitaratara. Yes joka in quote ri. Yes wa mbere no nginya we familiarize na standing orders. Yes mitaratara. Yes doria mundu akibeka contribution niguo no menya makiambagiriria na mundu gwika maiden speech. Gutire mubunge utahegwo kanya. Yes gagwika maiden speech yaku ya mbere thiini wa bunge. Yes namwe maheana maiden speech uhoro wa thirire handu hariku bunge ni thiraga atari agweta undu ungi matia wacokire guthumuka undu ungi aumanagio na maiden speech na ni gukuri gutire huhanio ati cia mukiaria uhoro wa debate. No this is now serious business. Guku gutire ku ateta iwe giki takirorei kundu you see as a kiwetagwo is a house of order. No yes ni kuri mitaratara kundu ngira mundu andiru nduranjira riu ranjira atia we takiri undu hana we tata waigira muno kuri aria mathiaga waigira oguo you will maintain a low profile for the next 4 years
It's the same. Kule mumego thiuguo, uigwe ni atuo prefect, ni athie kuingira thiini wa clubs, talent yake ni cianjia kwiyumiria. Nginya uyu kageni ni aheagwo handu arie. Na andu amwe aria naturally bright, kana natural politicians, ona mutambitie homo processes, ni akoragwo athondekaga gakiraundi gake wega na agetua munene. Yes. Kamite fulani. Yes. Agutiaga riri otoria gutekwaga mundu aroka mbunge umuthi rita ria mbere na ndegũikara muno taiguite aikio nja ni Sergeant Atams. Honorable Gathaiya, there is a house of order. Sergeant Atams, please leave the chambers. Leave the chambers, Gathaiya. Leave, Gathaiya, leave the chambers. Leave the chambers at once. Sergeant Atams. Baba wakaonerio microphone. Ukaragia we off mic. Ili kwa jabu gari utita ya tene. Yes. Bugari ulu speaker hari yari. Yes. Tondu ikiri digital. No agukonyere mutambo. Konyera wega biu. Ondo ngihuyuka kuu ndungiguika. Anyway, gai mbere. All the best kuri Ambunge na masenators aria marakiambia wira officially muthenya wa umuthi. All the best. Congratulations. Na muririkane kiria mwerire muingi nikio kimutwarite kundu kuu. Oh yes. Ni thaa 7 na ndagika 40.